आफां आसामनि गंसेल' नायल'जाल' मिउजिक कलेज क'क्राझार हाब्रुबारियाव 1986 इं मायथाइयाव गायसनजानाय मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमाया प्रभिन्सियेलाइज आबुं महर मोनसिगोन। आसाम बिधानसभानि 2020 1 बोसोरनि बाजेट जथुमाव आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबाराव क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमाखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाजेट दाखिल खालामो। आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बाजेट जथुमाव क'क्राझार मिउजिक कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाजेट थिसननायखौ लानानै शुक्रबाराव क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स फरायसालिमायाव गोबाव समनिफ्रायनो नांथाबनानै फोरोंगिरि महरै हाबा मावबोनाय आरो गुबुन गुबुन बिबाननि मावफारिफोरा जोबोद रंजाखांनाय दिन्थियो। আমি মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ, ইমান আমি আনন্দিত, কাৰণ আমাৰ ইয়া 24 বছৰৰ প্ৰতীক্ষাৰ ফল, ইমান মিঠা তাৰমানে আমি এয়া মানে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই মানে ধৰক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আৰু যিখিনি বিটিআৰ স্বাক্ষৰকাৰী তেওঁলোকলৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। হয়তো তেওঁলোকৰ কিবা নহ'লে আমি ইমানখিনি আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ হয় বা আমাৰ কলেজখন এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহি নাপালে হয়। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ আৰু আমি চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ল'ম তেওঁলোকৰ ওচৰত। আমি দেখিছিলোঁ যে ইয়াৰ ছাত্ৰৰ লগত বিভিন্ন ছাত্ৰৰ লগত আৰু টিচাৰৰ লগত আৰু সমাজকৰ্মীসকলে আন্দোলনকাৰী কৰিব লগা হয়, আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে। হয়, তাৰমানে আমি ইমান বছৰে ধৰক ইয়াতে ইমান কষ্ট কৰি খাটি আছোঁ, আমি তাৰ বিনিময় একো পোৱা নাছিলোঁ। আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ, সেইকাৰণে লাষ্টত আমি এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ ল'ব লগা হৈছে। আমাৰ বেয়া লাগিছে, টিচাৰ হিচাপে আমি ষ্টুডেণ্টক সেইখিনি দিব পৰা নাই ষ্টুডেণ্টক, সেইকাৰণে আমাৰো খুব দুখ লাগে, কিন্তু উপায় নাই, আমি আমাৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে আমি সেইখিনি কৰিব লগা হৈছিলে। তাৰমানে সিহঁত মানে ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি ক্লাছ বয়কট কৰিছিলোঁ বা আমি পৰীক্ষা নকৰোঁ বুলি কৈছিলোঁ, তাৰ বাবে আমি খুবেই দুখিত, কিন্তু উপায় নাই, আমি আমাৰ মানে প্ৰাপ্যৰ কাৰণে এইখিনি পদক্ষেপ ল'ব লগা হৈছিল। এতিয়া আজি কিন্তু আমি নথৈ আনন্দিত। অত্যন্ত সুখৰ দিন আৰু এই অনুভৱ সঁচাকৈ ভাষাৰে ব্যক্ত কৰা টান, কাৰণ আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়খন আজি যোৱা প্ৰায় 20-25 বছৰ আগতেই চৰকাৰীকৰণ হ'ব লাগিছিল। ইয়াত সকলো আন্তঃগাঁথনি আছে, তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন মেৰ পেচত এইটো হোৱা নাছিল। আৰু আজি যেতিয়া বাজেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আমি এই ক্ষেত্ৰত পোনপ্ৰথমে আমি এপছুক আমি ধন্যবাদ দিম আৰু বিটিআৰ চুক্তিকাৰী আটাইবোৰ সংগঠন, লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ, আমি তেখেতসকলক আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জানাইছোঁ। आंनि नामा बिदुखी मोसाहारि। आङो 1996आव जेब्ला बे कलेजखौ गायसनजेनदोंमोन, आङो फार्स्ट स्टुडेन्ट हिसाबै बाहाय हाबफैदोंमोन। बिनि उनाव दिनै आं बाहाय 2010आव टिचार हिसाबै आं हाबफैदों। आं माने बहुद मोजां मोनदों। बिनि थाखाय दा दिनै सारमोननि दुखुखौ आं गासैखौबो नुबोजोबदों, जेन'बा बिसोर माबायदि खस्थ' सहायबोनांदोंमोन बेफोरखौबो आं नुबोदों। बेहाय आं दुखुबो मोनदोंमोन, खिन्थु माखासे सम आंबो सहायनांदों। दिनै सारमोननि जेन'बा जोंनि डक्टर बिश्व शर्मा सार आरो चिफ मिनिस्टार जोंनि सन'वाल सार, बिथांमोननि नाजानायाव आरो बिटिआरनि गोरोबथानि जों दिनै जोंनि कलेजनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिया जाफुंदों होननानै जों जाफुंनायजों लोगोसे जोंहा बिराद रंजानाय। बेवहायनो आंनि बिथांमोननिसिम हाजार हाजार माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आं बावो। सिगाङावनो साबायखर होग्रोबाय, जाय बिथांमोना बिटिआर सुक्तियाव दंफायोमोन गासिबो पार्टि, लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो आरो लोगोसे जोंनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सारखौबो आं गोरबो सिंनिफ्राय हाजासे साबायखर होनाय थाबाय। जों बे कलेजाव सोरखौ लोगो हमदों सोरखौ लोगो हमाखै, बेसेबां नाजानायनि गेजेराव जे दिनै बिथांमोनहा जोंनि दुखुखौ मिन्थिनानै बेबायदि हेफाजाब होदों, बिनि थाखाय बेसेबांबा जों गोजोननाय मोन्दों, जों आरो बुंथ्र'नो हाला। जों जे बेसेबां खस्थ' जों सोलिबोदोंमोन बे समसिम, दिनैसो जोंनि मोजां खबरा सफैबाय। जों माने दुखुनि मोदै होननांगौ ना सुखुनि मोदै होननांगौ दा बुंस'नो हाला। आं बे कलेजाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों, दुखुबो मोन्दों। माखासे बिथांमोना फोरोंगिरि मोना रिटायार जालांबाय, बिथांमोन थानाय समाव जुदि जायोमोनबा जों आरो साबसिन मोनगौमोन लोगो हिसाबै।
दा बिथांमोननि साख्रिया मा जागोन बेखौबो जों दुखु मोनफादों जोंनिया जामालाय मा जानो बेबायदि माबा मोनसे जों ज' खामानि मावनाय हिसाबै लोगोसे आरो खुसिबो मोनदों बेसेबां खस्थ' मावनानै इयुन जोलैनि थाखाय जों माबा मोनसे होलांनो हाबाय जों मावनानै बिसिनि लामाखौ जों मोजां खालामनानै होनो हाबाय जों বলি তেতিয়া তথাপি আমি কামনা কৰিছোঁ ভগৱানে যে আমাৰ কলেজটো বাচি থাকক আমাৰ ষ্টাফগুলো বাচি থাকক আমাৰ কলেজত যাতে আৰু উন্নতি হয় এই কাৰণে আমি আমি বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুত আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যে আমাৰ কলেজটো আৰু উন্নতি হওক মোৰ নাই আৰু কি কৰা যাব কথা হয় একো ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰতো একো নাই এতিয়া বাইদেউ কৈছে কিবা কৰিব আৰু কিবা কৰিব পিছৰ কথা তথাপি মই কলেজটো বাচোঁ কলেজটো আমাৰ নাই আমাৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপালৰ নাই আৰু 4 মাস পরে এজন যাব মোৰ নাই जायखिजाया बेरामानो जापानिज एनकेफेलाइटिसनि आखुथाय जानो हागौ आरो बे बेरामखौ होबथानो थाखाय आसाम सरकार आरो राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियाननि दैदेननायाव 15 निफ्राय गासै 65 बोसोर बैसोसिम साफ्रोमबो सुबुंनो टिका होनायनि राहा लानाय जादों जोबोद थाबैनो क'क्राझार जिल्लायावबो जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि टिकाकरण होनाय जागोन गोरबोआव थानाय हिन्जाव आरो गोब्राब बेरामाव गोलैना थानाय रोगिफ्राबो डाक्टारनि बोसोन लानानै टिका लानाया गोनांथार फै जों गासैबो बे टिकाकरण बेबस्थाखौ बोजबनानै जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामखौ होबथानो नाजायो